Yada se ya mwa kwa baby me ya Adom TV Badwam na uguso no yada se pa umre no adaje a odi ama yenti kai hye nso sahaya wo number 1 akan TV station Adom TV ya wazo ye enye by math keke na mum evidence based ye ni di obi a tem ye nneema nso a ehye nkran ebeboa won so ti yada mo ase ye clients ene ye guests yada mo nyina ase ene mo amohwe yada mo nyina ase na Sermens Herbal enso aba enuro ahodo ne ye di ho enkomo me dafo me mu ache na bibia boko de Nyankopon de nkwa ache de nyame ase e complain bebre sa wadoma ye hu nrom yensa ye hwe ne ye we nipadua mu yo weda so bio na Matthew Sonko kwan so Dr. James Amu asome mfa ne ntia ma je so nyame sha opa na adwuma obomo man amen na afi so ahwefo nso Nyankopon hire obia se da bia moje brehwe program yi na mumma audience no na yenso ye no mbekasa Pimsign group of companies na yakofa sa edro nwanwaso edi aba ye wote Pimsign pe obia nim se job training ye kire nwuma kwan ye fa so de ya adwen ye nsa de edwuma hodo na afi ye herbal section na ye di nro nwanwaso edi abadwa so na edra ye kanfo de ama we nedai Sermens Vyter Herbal mixture and then the capsules Sermens mixture no nie na fe in the capsules no nsuo ne topaye nsuo ne topaye no na fe so preke natural powder sa preke natural powder yi prekese ene kwansusu anom afe ya wonwonom ene niam bi aka ne akeka bom de ayesa powder yi na se wunya sa ne enro we mienu na so wo ha wo dompem ana so wo ha e wo wuntinimu a na tinase na tie ne pa efi se empempi no ya yeta company esisi so sisi ayo ya che na sisi na ya ya no results of yarewa bi ahodo bi na edisa o ha na ba ebi a obi wa se odenensa ka ne sisi a wote jaw pa ti oba ibusa se bi a mfinfin wo sisi ne mfinfin ho ana se wo nifa so ana se obenkum so na ye ka osisi kra ya na bi mo kra miscontrity sa no ye ka sisi a ti ya metabusa question bi se e ma ne me kra hwan na ye wo se the sisi ye kese sa question we na sa na nim so obeka no nenso emema e no sisi so de nti ete sa no be ma bia sisi ni waist no eni kwan se ebro 42 inches and oba so dey 35.5 oba sisi na ye kan sisi no kra obi be ka say obi a baby a ode ne sisi e kire ba wo hwa wo rib cage na baby a won fim pade ne bedru no ene sabi o pelvis itin finfin ene ye wo sisi ti say ode belt ko mia wo mu baby no ho no de enye wo sisi en na ya na ye pese ye twen adwen sisi so ne adi sua ade bi se wodun sa ka wachi na se won se lower back no na se wo sisi ase ho no e ho ye oya che se wo waist pain ana se wo don saka onifa so ana benkum so na se yaw bi ho no ma e che se wo waist pain aye ka ho asem sisi yaw pa na mostly no se pempi nya sa sisi ya de ya obi de bagro ni be ka se eradiati bon se ho na sane kofom bon se ne nine o ti yaw bi wo ne na mu de eti sa no sisi se sisi be ya ya e wo niema pi ne gina so ebi de statifree spine wa ti bremo no sa nkasa ne nerves na ewo ho no vertebral ne nerves no ntini kese na ededam no eho na ehya ase free enti ebi a wu nyini wo de no ntini no bro ka se naro ana se yeketwa basa na wo ti ya wo ho obi nso de disc na ehyen kasa ne mfimfin no ne de na pu aba basa yesi wonya herniated disc basa wo so beti ya wo no pepe o sisim obi nso de bi a yesi wonya kidney stones ono so bones wenya sisi ade sa na te obi enya typhoid ono so bones sisi ade kro na aba se sisi ade ba de obeya nse uba akoto agan Sermens Vyter Herbal mixture and then capsules no ato preke natural powder na kan because sa enro we ewo enuanu ahodo bi a de dikan ewo neurotransmitters no you obi wa friend glutamate afei yewo serotonin enso wo ho sa niema bi emu enhance mood
ebi a wo arehuo mu emotional stress ni ade a saa eno na beboa ama saa mood na wa wuram no bibia ye kama de ama na emu baako a ye fe no endorphin eno na I was I nro we mu a etimi boa yaw wa bra akoya mu no se ukoya mu na no maduro no pe e wo se endorphin adwene release endorphin ne ba chemical ne ba na beboa na yaw na wote no ni nyina akofom enti agan no enhwehwemu a komu no eno na boa pa masa yaw ni nyina ato etwa enti yesese osisi yo ya enkohwe duro bia bia wo de na yesiatica oto ase no na etwetwen wo obi nso wo ma sabi ne de na yentinimu me pacho se yentinimu a wo de anso ba akota agan no ato preke natural powder and account no afre obi nso ha no o complain say sabi wontimi nya ne nan pacho yesi the mother of all diseases constipation se uyam eyo ya saa ne ma we nyina contribute sisi ade enti e ba saa wo de an se wo de obeto aduro no utowia de obeye numbers na egu screen so no afa no afre yen osimato aduro no na wo ha me se me yam ya bu abon se sanfo me saa me pacho to aduro no na de frɛ ne hu nkomo na bibia anye kama ma afa wo ye no to nkyɛn wo ye bema pacho tie ni ye wo bema sem no ne ma to sini ba ka cho se entini mu aduro no ye adwuma wo entini mu esa wo sisi ye ye nti ama ne ma to sini de ama wo bema ne ntimi nsori nyina so e ma ntimi fa anya adwuma wo so de ye me pacho uhia aduru a ewo nitric oxide na sa nitric oxide na adwuma ye ne se ya ka entini mu asem se entini mu si a ewo se moja nso timi de afusane entini mu si a moja be de afusane ti da bia ne sisi ya de bebrebe ene me masem a atofom nyina ni nyina no wo de anso obeto aduru agan no oto aduru no wi a no afa number no afre na ota me pa cho top preke natural powder ne ka ho eno ena e magic no se ka bomu a ene me besi no wa nkasa wo be di adanse epi afen so obi wa ne de be sori kama na enso ode ko bo ani a na oda ya efe ne premature no me pacho oso to aduro no bi na nom na bibia anye kama ma afen wa poso yo ya general body pain bia wo de ne enumpem bia wo de ne efrintini bi ana se no pe bi mia wo ntini no ena ede sa ho hawo ya ba unya ya de bi ena akofa sa ho hawo ni nyina ba wo de anso obeto agan no ato preke na kan ho no wa frɛ yen ehu hia papa de nti ameka bia no maka no wa frɛ yen no if say conditions amebo nyina bia ne kwan abefa so a obenu aduro no enti se wan frɛ na wa do pɛ ekonom no bibia se bia wo so wa hu se ye wo dosage ho nanso condition enye sa na te ye ne e be kyerɛ kwan a wo so fa so no ma fe enuane bia wo so wudi mi di kan aka sa me ka kyerɛ se ye kyerɛ nyuma bia wo de no wadwuma kra wo ye na de sa ho na brɛ wo unim e wo se ye kyerɛ because kwan a fa so pagya ne ma wo fom ni nyina ya de e de wo haw e de betu esisi no so e de betu ye mema sem so afi wo yoba tienie onfiti kom o haw e wo ne se untimi mu nsa yie ti da bia na atete watini kura pa wo awunya e ho no kohwe ho e bia wo hormones no e wo fom se bia wo de no estrogen a e boa se udu menopause a sa hot flashes nema se bia me na yam se me sa yam se ya obi ba bi e me ya no sa ho haw ni nyina be firi ho akwa e wo se unya estrogen no e ba balance anase wo de na progesterone anase prolactin anase wo de na e wo ho no e follicle stimulating hormones enti anya effect e wo mfiti koso enti ama mfiti ko no yaw ukwa wo te yaw wom me pa chaw eduro na ne agan wo to nsuo na toto pae no ato preke natural powder na kan e bia wo de no menses na tekọ be afini me pa chaw de to eduro ne mame to ne mi ansa nyina wo wi a frɛ ne anu ni nkomo bia be to din di ama afen so ba ko jaw na ujaw na ho se moja de akire broni ka se the bright red moja bright red pa uhunu sa na ya yem hye obi de oso ya te se de atwa ponchiti na moja na eba no me pa cho se sa mpo na adura o de anso obeto agan no ukoja na uhu rectal prolapse unso okokobu ni ya ba na me pa cho ni nyina no obeto agan no nsuo ne topa nya no ato preke natural powder na kan no afi wa frɛ ni edi hu nkomo bibia be kama de ama yawa wote ni nyina be kofom na afi wo so watimi ade ho ni nyina so obeto aduro no afrɛ na se upenno ebia to aton e won kran ha pa cho tie ni e pa Repast Ventures and then running nyina wone ho e wo kanshi drug lane tenatet wo bi halosunsu wo bi ukọ ho obenya bi ato afi Kumasi so ye PFA pharmacy o Kumasi Neuro Junction ho a one Colinac fe Dani Herbal no Missy Apidank omu nyina beboa mo enya nure bi ato Kofodua Gapsin e wo honom tenatet zo Central Police Station ho a
Cape Coast so ye Pena Herbal Coronation Junction na Takrade so say Charles Pharmacy fie kuma number 9 ukoha honsu benya biato afi Tamale so Legacy Pharmacy o La Mashegu na kwanzu ho na Japan Motors honsu benya biato ho na wanso Obroni chemist wo waka jetia na so be fire number no 0244 718 557 and I said 0241 604 702. You say a guy eto sen obi ankope bi nto. Yeah, that's papa me dey fear amankwa tamaklo sister Sandy B. Oh yeah guy, one of my favorite gospel musician, PSA Esther. Enra chi on Monday ne born nyum sa no. Ti we nka me show director na de ginam na wa board director Sarah make and we guys want you. Oh, na wa bo PSA Esther nyum so ho. Onyame ye na wo dia fam na wa ntia no ano no ma ye krado o de ahosepe eto so ye da se